Hi mga ka-Ronbel, TGIS! Sabado night yarn later? Anong plano later kay muuban ko? Magpa-energy sa ta before mag-Sabado night mo kauntag Tu-Ging Lumpia, tuna og saging lumpia. Morning lumpia nga 2-in-1, pwede ma-snacks, pwede sad masud-an. Pwede ma-snacks kay mura sa siyag turon kay hinog ang saging. All you need kay tuna, saging og lumpia wrapper ra. Nya pusto na nato with love, passion and hope. Shout out nga nag-use anay pirmi nga words, love, passion, and hope. Na LWS ko, last word syndrome. Nya katong hapit ako mahuman og putos, nagpainit ako og mantika. Mantika nga recycle. Kaduha or katulo na ko i-recycle ang mantika. Pwede na mo i-deep fry kung wa ka nag-budget sa mantika. Kaya nagsige naman kog saging, nanas yung panumduman ang scientific name og health benefits. So maghisgot ta sa tuna. Kay naman ni sa lata, maghisgot ta sa canning of tuna. Nagsugod na siya sa United States around 1904. Ang scientific name sa tuna kay Tuna. According to webmd.com, specifically ni Ponam Sachdev, kayong tuna kay excellent source of vitamin B12, makalower sa risk of heart disease, prevent vision problems, o great source of other vitamins and minerals. Og nagpangamay na ang Tu-Ging Lumpia, tuna og saging nga lumpia. Og pili lang unsay sauce imong gusto. Enjoy your Saturday lunch, mga ka-Ronbel gums!